do wanglo choro lo pini HSLC pati metric result pini paklang pon lo basani tuma center amena bangke Hamran Gov Higher Secondary School Penang 2023 total candidate bangke 547 do lasang bong pen pinso mate male bang pharoni ra bang phike apra troxy la pen ke female mate also bang pharu thom karoi pangrun pet pen bang pharu khora phike apra troxy ana candidate do lasang bong pen bang crazy absent pen pini la saba metric result bang ke itu center pen total appeared 536 ke pass bang 337 first division 67 second division 173 third division 97 dan center percentage bang ke 62.87%. Basta frank kan pen ke hingno e 62% an ke le bang ke miang thek sigi thekam long lo ke ni to center long ka do be khum ke sido mage long bang ke mo phi sang tum phana pi theki athina ni lang bon la Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.